3 and 4. Yeah. Yeah. O le go sekhukhune. Botsa le mosadi ya ka ku. Ba re go botse. So, kopelo botse sore since in your ministry life o apesitse magildera makai go botlhe Yo. ka makai. Magilda ka makai. Yeah. More than 2,000. Kodwa akekho umuntu engizomvimba. Mpotse like exactly the number. not more than- 2,600. Kana lo check. Ukale PE uye ulo fella skuku. Mara moruti bjang o itse wa rona tsangwa ya di PE o tsaletswe sekhukhune wa bolela sekhukhune. Una le listening problem mkhwa. Awa. Hi. Bjang. Tsebe tsa di batla di kinye. Okay, shape. A re qhubeke. Question number 2. Sa kudumisa. The second last line, the third word ke eng? That word. Yeah, got the second last line. Second last line. Kana second last line ke le ring. Re ngo se di tembe wena. Ke veng? E re morena ke tshepile wena. A ke ske ka swabisa. Wake up, nigga. Ka o sign kai. And ka Africans. Asiyona. Ka Every the Afrikaans. last line eo. Ka Afrikaans re yere. Jesus sterke yere. O docha question. O bona la Afrikaans, o docha question. The second last line, the third word. No, gona mo se la bina ka moya kana na go sha di tatwetse. Oh my God! Wow! Tsao di botse. Man. Wa bazalwana le bo ke bona batho ba segoa. Gona re bina re ga tutubala. Our mara wa ira our father. Hallowed be thy name. O re no mzalwane. Yeah. A re bine segoa mo re sheba. Sia go dumisa theko. Ke be re tutubala nda. Tsa ba re. Mamela ba re tsatsile o amelwa sejana so Yeah. batho ba tutubetsa tsa re o modimo mahla ohle Yeah. ya kena tsotsi ya phamola sejana awukhonahali shem